reka mbasuze mwese abadukurikira kuri Urgent Update News na makuru abagezweho mugezeho 5 kuri 5. Nshimira mwese abakoze subscribe kuri channel yacu, abatugiriye icyizere, abadukunze mwese turabakunda cyane. Ndabashimira mwese rero abakanze subscribe. Niba nawe rero utarakanda subscribe, uyu mwanya nuwo kugira ngo nawe ukore subscribe maze ujyana natwe 5 kuri 5. Tukugezaho amakuru agezweho, inkuru zimwe zigezweho 5 kuri 5. Uyu munsi rero kano kanya niba utarakora subscribe ubanze kuri subscribe maze amakuru yacu aje kugera 5 kuri 5. Wumve ko tugukunda cyane, aho uri hose turagukunda cyane. Hano rero amwe mu makuru ngiye kugezaho ni impanuka y'indege yabereye hano mu burasirazuba bwa Kongo, yahitanye abantu 6 mu gihe indege itwaye abantu 7 maze abantu 6 bahatakariza ubuzima. Ni impanuka y'indege yabereye hano mu burasirazuba bwa Kongo, yahitanye abantu 6 maze Jean Masunzu akaba yaje gutabara rero nyuma yuko impanuka yari imaze kuba. Abitabye Imana ibereze urukore ridashira kandi twihanganisha imiryango y'ababuze ababo. Musanze habereye igikorwa cyo gusabana hagati y'ingabo z'u Rwanda RDF n'iza Uganda UPDF. Igikorwa cyatangiye rero cyatangijwe n'urugendo rw'ingabo z'u Rwanda n'iza UPDF mu mujyi rwagati Musanze, bekezanga kuri stade Bworoherane. Buje kurangira rero n'ubundi bateye igiti cy'ubufatanye hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza RDF. Baje gukina umupira w'amaguru maze UPDF itsinda RDF penalty 8 kuri 7 za RDF, gusa umukino wari wasojwe bose banganyije. Ni mu gihe rero Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kitazarangira mu gihe umutwe wa FDL ukomejwe gushyigikirwa muri iki gihugu cya Kongo. Ibi yabitangaje rero muri zinduko atanga muri Australia rw'akazi nubwo yabaye abitangaza. Indi nkuru wenda wamenye nuko umuturage yakubiswe n'amashanyarazi arapfa. Mu murenge wa Kigarama umuturage yakubiswe n'amashanyarazi asiga ubuzima nyuma yo gucokuza amashanyarazi, agafata akaboko ke akagashyira mu nsinga bikarangira amashanyarazi amwishe. Abaturage bagera mu 101 bari kwa muganga, bari mu bitaro nyuma yo kujya mu bukwe. Bagiye mu bukwe hanyuma baranywa bararya, ariko ibyo bariye byari bihumanye maze bangiriza ubuzima. Bose rero akaba bari kwa muganga, ni mu bitaro by'umurenge wa Bweyeye. Zari mu bitaro bya Bweyeye n'abaturage 101 bari bitabiriye ubukwe bw'umuntu runaka. Ntabashe kuvuga amazina ye muri amakuru ndimo kubwira cyangwa se muri ndimo kubwira. Zirangiye bose bajyanye kwa muganga kuko ibyo bariye n'ibyo banyoye byari bihumanye, maze rero baza hano kwa muganga. Turi mu bihe bya nyuma rero aho abantu bitabira ubukwe maze bagahumanywa bakagirirwa nabi. Turakunda cyane rero. Hari inkuru ngiye kubabwira mu kanya gato cyane y'umukobwa wacumise nyina icyuma mu gituza maze aramwica. Ni inkuru mbi cyane rero n'ubundi ngiye kuza kugarukaho mu mwanya mutoya. Utarakora subscribe maze mujye mubona natwe 5 kuri 5. Imana ihereze umugisha mu gihe ijoro ryiza.